kandi nicyo gihe araswa arahaguruka ati fight abantu batumwa aragwa kuri escalier ni Joe Biden udafite icyo abaye kuri escalier aragwa once twice arasinzirira muri deba kuri televiziyo undi baramurasa agahaguruka akagenda ngo uyu munyamerika dukeneye. Joe Biden ajya kwiyamamaza muri Nevada ajya gutega abirabura bahabereka ko Trump abanga ariko mu kugerayo ntabwo yongeye gutrambura nk'ibisanzwe umubiri uranga nta gisobanura abantu bagombaga kubona cyabaye kuvuga ngo ni covid. Ariko hari abademokrate benshi batamushaka hari abari kumurwanya mu gihe umugambi wa rukuvari abademokrate bashaka uburyo bamunoma nk'umukandida ku mwanya wa perezida hakiri kare abandi bavuga batabwo mu byigize inyuma we yavuze ko covid mumereye nabi. Aho inzu abapolisi batatu baba assigned kuba bari mu nzu iriya nzu ya mugabo yarasiyeho hejuru bashinzwe kurunguruka mu madirishya kuko ni imeze nka warehouse y'uruganda barebe uko ibintu bimeze bakarengaho bagatangaza noneho bikarenga hagaba iminota 4 abaturage beretse abapolisi nyine ubwo ndi kubita abapolisi ariko nabo muri security services ni nk'abajepe baberetse batari ko hejuru y'iriya nyubako hari umuntu kandi ntabwo turi kumushyira amakinga iminota 4 nta kintu kirakorwa. Ibyo ntibyari gushoboka ntabwo byari gushoboka. Trump ibintu ni bibiri ni secret services zashakaga kumwica cyangwa Trump nta gakino yakoranye n'abantu be ntiyanarashwe. Ibintu nibyo bibiri gusa. Turi Global Pano gendeye amasezerano ni ubasuhuza tukabakunda ko mwa mwahisemo kudukurikira. Dufite Yves Nkuye mu Rugero official kuri kamera zacu bikaba kuri screen zanyu twongeye guterwa ishema no kwakira. Nanjye ntewe ishema no kuba hano. Ni hamwe mu hantu ngera gake ariko hakaba hamwe mu hantu ngera nkishima. Nanyurwa nuko nahageze nta nubwo ari ngiye gusa n'umwe mu bavandimwe bajya baza hawambwiye ko akunda uburyo muri abanyamwuga. Yego. Murakoze cyane. Ibintu byanyu bisa dukorana mu bucuruzi bw'ibintu bisa nk'ibyo ducuruza ariko ibintu byanyu bikaba ari byiza kurusha ibyacu. Ni byiza vraiment. Murakoze cyane aga compliment keza. Rero n'ubundi abakunzi bacu bamaze kumenyera ko iyo twicaye hano iyo twa shasha gasambi tuba tugiye kuganira ariko tukaganira cyane ku busesenguzi bw'amakuru yiba biri kuvugwa hirya no hino ku isi tugafasha abantu kubyumva neza. So rero n'ubundi ugiye kudufasha tunyerukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi turareba ku mwuka w'amatora urimo rahavugwa uyu munsi Republican Convention ya Donald Trump nibwo iza kugera ku musozo. Dufite andi makuru nanone agaragaza ko nyakubahwa Joe Biden bamaze kumusangana COVID-19 basanze ari positive byateye kuza kuba ibikorwa byo kwiyamamaza kwe biza kuba bihagaritswe. Ibi ngibi byose na attempt z'ibitero byari bimaze iminsi bivugwa binakuzwa n'ibihugu bigiye bitandukanye by'ibibanye na Amerika cyangwa se bidacana waka nayo byavugwaga ni ibintu dushobora kuza guhuza gute kuri uyu munsi muri aya makuru. Duhereye wenda ku buriya iyi convention y'abarepublika iza kurangira none iyo twabona ko yaranzwe n'ibintu bitatu binini ari byo icya kane cyo kiraba none ndakeka tuza kukimenya twavuye kuri kamera kandi n'abantu baza kubona ikiganiro cyamaze kuba Trump uyu munsi nibwo avuga irangira. Ariko muri ibyo bitatu mbabwiye bikomeye byayiranze harimo ko yongeye kunga ubumwe mu barepublike bari bahanganye na Trump cyangwa se batakundanaga. Muri abo barepublike ndavuga Nikki Haley. Yuvuze izina Nikki Haley nawe yashakaga kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri gushakira amatora amajwi hasi mu constituency cyangwa se abashobora kwemera gushyigikira umukandida ni nka kumwe mu Rwanda ubona ngo umukandida ushaka kwiyamamaza yigenga azabantu runaka mu bari niyo bazamusinyira ko bamushyigikiye. Trump yaje kubarusha ariko Nikki Haley utaremeraga Trump yagaragaye muri iyi convention anashyigikiye Trump no muri Republike. Uwa kabiri nuwo Trump
yahisemo ngo azamubere vice perezida naramuka atowe. Bisobanuye ngo no muri uku kwamamaza kugiye gukomeza noneho mu bitangazamakuru cyane, bazaba bari kumwe. Trump azaba ahanganye na Joe Biden nimba abademokrate batamujugunye, uyu nawe azaba ahanganye na Kamala Harris. Bamwita David Vance. Uyu ni umugabo w'umuhanga mu bukungu, yize n'iby'ubuzima ariko yandika ibitabo, azi n'ibintu by'ubukungu. Yarasanzwe ari umuntu ukomeye cyane muri leta ya Ohio, ko yayibereye gavana, yari muri gavana senateri nimba atari ni senator muri Ohio. Akaba umuntu uzi kuvuga ariko nawe utarumvikanaga na Trump. Yigeze kumwita idiot. Vance ariyo yita Trump idiot. Cyangwa se ikigoryi mbivuge muri ubwo buryo. Vance yagaragaye muri iyi convention ashyigikiye Trump, ndetse Trump aranamunoma umuntu bazafatanya. Muri Trump muri convention nazo mbivuga kuri radio aho nkora, mbabwira ni kuri nge nasigaranyemo ikintu kimwe cyonyine, ariko ubwo nacyo ndakivuga muri ubwo bumwe, ariko nge nicyo nasigaranyemo umugabo witwa Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy wahishiki. Uyu ni umugabo nahabwa amahirwe menshi yo kuza kuba guverineri wa Ohio. Ni umugabo w'umunyamerika ukomoka mu Buhinde. Wavuga ngo mu mbwirwaruhame zose zaranze uyu muhuro w'aba republike, iye ni ikomeye. Yafashe imbwirwaruhame ifata Trump imuvana mu bapfuye imugarura mu bazima. Wafata bavuze bose ba Amber Rose, wavuga Vivek, wavuga David Vance, wavuga Nikki Haley, wavuga na Trump, uza kuvuga ngibwirwa ruhame y'uyu mugabo. Ikubiyemo iki rero cyatumye imuvana? Ikubiyemo ubutumwa buvuga yuko urabona Trump yiyamamaza avuga ko ngo no gutuma Amerika yongera kuba igihangange, to make America great again. Uyu mugabo rero agenda yerekana indangagaciro Amerika yatakaje mu bihita yobowe na Donald Trump. Really? Akababwira, ndibuka amagambo ye yambanye virusi kuko yanyibukije yambwirwa ruhame ntundi yo muri Ohio yo muri 2004 ya Barack Obama. Ariko we no mu Democrat of course, ariko niyo yatumye no mubonamo umuntu uzaba president. Nubu ndakurahiye mbivugiye kuri izi kamera zawe, uyu mugabo Vivek Imana imuhe kuramba nataba perezida wa Amerika. Muzamenye ko Imana kudakora. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ndi umuhanuzi. None iyo mbwirwa ruhame nari nkikubwira ibirimo. Yego. Yabwiraga abantu ngo muri Amerika, mu muco wa Amerika, nta muntu utsinda hatsinda Amerika. Na Amerika aho abantu bahatana to the hell, niryo jambo yakoresheje kuvuga ngo nuguhatana byera no muntu yanahitana undi. Ariko nyuma yo guhangana abantu bagahura bagasangira. Ati ntabwo biba urwango. Ati ku muntu utekereza ibyo kari byo akeneye, vote for Trump. Abantu bose bati Trump. Ati iyi na Amerika aho uguhangana kw'abantu cyangwa ko umuntu yanze undi bidasimbura inyungu z'igihugu ngo umuntu ajye gushakira undi gupfa cyangwa ibindi. Ati abatekereza ibyo vote for Trump. Yego. Ati ntabwo ari Amerika yabirabura iki. Nyine agenda akora ibintu byinshi Trump yagiye ashinjwa, ariko byose yerekana abigarura mu ntege nke za Joe Biden. Yego. Ya trendinze cyane ku rwego nabonye ba Elon Musk bongeye bayisangiza abantu. Hari abantu benshi rwose bayifashe nk'imbwirwa ruhame yaranze iyi convention y'aba republike, birangira bari kugenda bayikwirakwiza. Iyi convention navuga ngo kimwe mu byayiranze navugaga nicyo kimwe gusa cyitwa ubumwe, kandi nakubwiye ibintu bitatu. Yego. Icyakabiri cyayiranze ni Trump werekana ko yahindutse. Yahisemo imirongo itandukanye, ubwo icy'ubumwe ndacyita Trump werekanye ko yahinduye umurongo. Kubera iki? Amahitamo y'abantu bazakorana nawe ni ba bantu bari basanzwe bamurwanya.
harimo uwo Vivek, harimo uwo David Vance, harimo na Tucker Carlson wa munyamakuru wahoze muri Fox News, yego nawe yari ahari. Ikindi ni ukureba politike mpuzamahanga, ikindi ni iriraswa rya Trump. Ibyo bintu byose twabihuza n'iyi convention yabo. Iyi convention kuyivuga ukayitandukanya n'abademokrate kandi winisiye ikiganiro uvuga ko Joe Biden yabaye asimbutse ibyo kwiyamamaza gato kubera COVID-19, byaba ari ukwirengagiza. Joe Biden yahuye n'inkubi n'igihu cyinshi cy'ibintu bihuriranye bikomeye by'ino minsi. Trump arashwe mbere y'iminsi 2 ya convention, arenze hagiye muri convention ababwira ati ngewe I'm stronger than before. Apfutse ugutwi kw'iburyo, uri gupfuka kw'ibumoso, apfutse ugutwi kw'iburyo. Sibyo? Yego. Kandi nicyo gihe araswa arahaguruka ati fight. Abantu batumwaragwa kuri escalier ni Joe Biden udafite icyo abaye kuri escalier aragwa once twice, arasinzirira muri deba kuri televiziyo, undi baramurasa agahaguruka akagenda. Ngo uyu munyamerika dukeneye. Joe Biden ejo ajya kwiyamamaza muri Nevada, ajya gutega abirabura bahabereka ko Trump abanga, ariko mu kugerayo ntabwo yongeye gutrambura nk'ibisanzwe, umubiri uranga. Nta gisobanura abantu bagombaga kubona cyabaye kuvuga ngo ni COVID. Ariko hari abademokrate benshi batamushaka, hari abari kumurwanya, mu gihe umugambi wa rukuvari abademokrate bashaka uburyo bamunoma nk'umukandida ku mwanya wa perezida hakiri kare. Abandi bavuga batabwo mu byigize inyuma, we yavuze ko COVID mumereye nabi. Ntawuzi igihe azongera kubera tayari gukomeza, ariko nabonaga ko arashaka kubanza kuva ku gitutu cyaba ba republike bamuzonze. Arashaka kubanza kuva ku gitutu cy'iraswa rya Trump, ave ku gitutu cya convention y'aba republike yagenze neza, noneho wabatujemo gake azakomeza ibindi begera convention y'aba democrat yo iteganyijwe tariki 19 z'ukwezi kwa 8. Hari mu kwezi. Ndamubona nko guhunga, ndamubona nk'igitutu kurenza ibindi by'abantu babona. Ese none ntago cyaba igihe cyo gukomeza kugaragaza intege nkeya nk'umuntu ugeze mu zabu kuri indwara zataka byoroshye, immunity yiwe ikaba iri ku rwego rwo hasi cyane ku buryo bibuze korohera abademokrate kumwikiza? Imyaka bose bafite imyaka itari myiza, ariko Trump we yarabibonye ko ikinyuranyo cy'imyaka 3 Biden amurusha ntabwo ari ikintu kinini cyane, nawe intege nkeya zigira ahitamo kwihisha. Niyo mpamvu ubona no muri iyi convention hari abantu bari kuyigaragaramo n'ibitekerezo byabo bigatrendinga n'abantu bakiri bato. Ni David Vance w'imyaka 39, yego, ni Vivek Ramaswamy w'imyaka 37, ni Amber Rose sintekereza karenza 40 n'utundi duke niba nayifite. N'abantu bakiri bato gusa. Biden uyu munota ntiturabona agerageza gukoresha abantu bakiri bato ngo bamutabare bamuteturure. Umwungirije Kamala Harris arakuze cyane, Biden arashaje. Kuba bamwigiza y'abademokrate bamwe barabishaka kandi ntibabishaka, ariko ku bibazo biba byinshi n'ubundi biraganisha ko bamushyira ku ruhande. Kuvuga rero ngo imyaka indwara ziraza byoroshye, n'ubundi iriya myaka ntabwo ari umwihariko wa Biden na Trump ntibyamworohera. Biden ariko banavugwaho indi ndwara nimba yitwa Parkinson, ifata ubwonko umubiri ugacika intege, umuntu akajya yibagirwa n'iki, we n'ubundi uretse n'ubusaza arashinjwa n'izindi ndwara. Twari tugiye ndashaka ko tuza kugaruka nanone Amber Rose nk'umu Black American, kandi mu ntangiriro zo kwiyamamaza ashaka kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndavuga Donald Trump yagiye agaragaraho kudakunda cyane abo ba Black American ndetse n'abafite uruhu rwirabura muri rusange. Ni ibintu biba muri media iri manipire. Ni nabyo Amber Rose yababwiraga ati ni ibitangaza makuru bibikora. Tuvugisha kuri urakurikira, ndabizi mu banyamakuru mu Rwanda bakurikira ubamo. Nk'ijambo Trump wibuka yavuze ryerekana ko yanga birabura niriye. Specifically ndabona nta cyumwihariko gihari. Ntiyavuga ngo Afrika ngo abantu bagomeye na assholes n'ibiki muri ibyo. Iriya jambo niribi ku munyafrika ukunda Afrika cyangwa ni jambo ryiza? Ntago ntekereza. Ziriya no kuvuga ngo we don't want people who leave their homes and hungry and go to feed
other people bo basanzwe banafite ibyo kurya cyane. Abanyafrika barabura gukora ibintu bituma Afrika imera neza, bakayisiga bakajya ku muzigo ku bandi, ntibazagaruke kubaka Afrika. Amerika se yubatswe n'Abanyafrika, abayubatse b'Abanyafrika n'abari abacakara, ariko batekerezwaga n'Abanyamerika cyane. Abo bahindutse Abanyamerika bakomeza mu kubaka Amerika, hahindutse iwabo. Baravuga ati mukore neza Afrika yanyu mwiza guteza ibibazo, ntabwo izi nkunga tuzajya tuzibaha nimwirwaneho. Ageze igihe abwira Taiwan ngo nimutwishyure ati kuko Taiwan mumeze nk'ari twe barinzi banyu, nese aba polisi badahembwa, nimuduhembe. Ni ikibazo cya media, bisaba ko abantu bazasirimuka bakanamenya ngo itangazamakuru rivuga iki n'ibikiri bima, ibyo bizafasha. Ibyo ngibyo n'ubundi ntabwo turava kwa bwana Trump. Kiriya gitero cyakozwe muri weekend ishize kigamije kumwivugana, bigaragazwa ko Thomas Matthew Clark ariwe wabigizemo uruhare n'ibiki byose, ibintu bitarafata isura, bitarasobanuka, ruhande rumwe rushinja urundi rushinja urunguru cyangwa se rukeka urunguru. Haje no kugaragara andi makuru nayo agaragaza ko igihugu cya Iran cyari gifite umugambi nawo wo kugaba ibitero kuri Trump kugira ngo bimwice, ariko bigamije guhorera uwo bita intwari yabo. Ibi bintu byo turaza kubihuza gute gucyaye makuru agiye hanze mu gihe iki gitero cyageragejwe kikanafailinga, kuki aribwo tuyabonye? Nge ndabibona nk'umutego wa Secret Services, ndabibona nk'amanyanga. Mu kwezi kwa gatanu, nge nabikoze mu kwa gatanu nibwo natangiye kubona izo nkuru hariya kuri Nkuye mu Rugeve official. K'Abanyamerika bavuga ko Uburusiya, Ubushinwa na Irani bari mu migambi yo guteza akavuyo mu matora ya Amerika ari mu kwezi kwa 11. Bavugaga ko Uburusiya icyo buzakora ari ukwinjirira logiciel z'itora bakaziduvanganya ku rwego hashobora gusohoka resultat cyangwa se amajwi ashobora kuza atandukanye nuko yakabaye ameze. Yego. Bavugaga ko Ubushinwa ari ugukoresha ubwenge bucurano, bakarema imbuga nkoranyambaga zitari zo zitangirwaho ibitekerezo bitari ni favor y'ubutegetsi bwa Amerika. Bakavuga ko Irani yo yagombaga kurema chaos, akavuyo. Yego. Ariko they didn't go in details. Ubu nibwo Secret Services hariya batangiye gutangaza ko mu migambi ya Irani harimo kwica Trump. Bisobanuye ngo birahura na bimwe bavugaga mu kwezi kwa gatanu. Yego. None se banyakubahwa batasi ko muzi ubwenge, Trump hari yo gahunda yo kumwica mubizi mudashaka ko yicwa, mumuhereza umutekano urangaye kuriya. Aho inzu abapolisi batatu baba assigned kuba bari mu nzu, iriya nzu ya mugabo yarasiyeho hejuru, bashinzwe kurunguruka mu madirishya kuko ni imeze nka warehouse y'uruganda, barebe uko ibintu bimeze, bakarengaho bagatangaza. Noneho bikarenga hagaba iminota 4 abaturage beretse abapolisi, nyine ubwo ndi kubita abapolisi ariko nabo muri security services ni nk'abajepe. Yego. Baberetse batari ko hejuru y'iriya nyubako hari umuntu kandi ntabwo turi kumushyira amakinga, iminota 4 nta kintu kirakorwa. Ibyo ntibyari gushoboka, ntabwo byari gushoboka. Trump ibintu ni bibiri, ni Secret Services zashakaga kumwica, cyangwa Trump nta gakino yakoranye n'abantu be ntiyanarashwe. Ibintu nibyo bibiri gusa. Trump ni Secret Services yashakaga kumwica, Trump nta gakino ntiyanarashwe. Ukiri naho ngaho nagiye kubona animation zasohowe bakina buryo kingo bari bapanze ketchup iri munsi ya kare kantu yara uri kuvugiraho imbwirwa ruhameti arapangarira aragwa bahita bamushyiraho ketchup arazamuka zamurije kumwe bambe igipfunsi byakora ko faking iraswa nkaririya kugeza ubwo rivugishije abantu. Ntacyo abantu batakora, umwana w'umuntu arakomeye, umwana w'umuntu aragatsindwa, ateye ubwoba cyane, niba utanamutinya ubwo ntimurahura, nta kintu atakora, byakora kandi byashoboka cyane. None se niba nko mu 1972 icyo gihe ubwo yari umurepublicain ntabwo yari umudemokrate, Richard Nixon wari perezida, manda ya mbere igiye kurangira yagize ubwoba bwo gutsindwa, yohereza amabandi yarukirise neza yahoze muri za FBI na CIA,
bajya hafi na Watergate hakoreraga biro y'ishyaka ry'abademokrate, bararimena bajya kwiba dokima n'amakompiyuta n'ibindi kugira bamenye ibiki, bamenye manifesto, bamenye ibyo batekereza ku ba republike. Niba ibyo mu 1972 byarashoboraga gutekerezwa n'umuntu, niki kitakorwa muri 2024? Ntacyo. Biragoye ko hari icyabaho. Biragoye ko hari icyabaho. Sinzi bisa nibigoye ko rero n'ubundi ngira ngo urumva ko ari ibyo OTAN ntabwo bambe Iran ntabwo ireka kuvuga ko n'ubundi Trump ari umuntu mubi kuri Iran. Hanyuma Trump nawe niyo byaba ari byo, reka tuvuge yuko iryo ruswa ryabaye, wapanze kumurasa ntamufatisha Thomas Matthew Crook. Wapanze kumurasa ntagere ku ntego ye, bishatse kuvuga ngo n'ubundi ntarashyirwa. Ntibishatse gusobanura ko isaha n'isa n'ubundi Iran iri buze kwinitiating ibikorwa byo kwihorera. Iran ntabwo ibyemera, gusa ivuga ko ifite gahunda yo kwihorera kuri Trump kuko yabahemukiye. By'umwihariko kubera urupfu rwa General Qasem Soleimani mu kwa mbere tariki 3 za 2020. Ariko ntabwo mbona Iran igira ubushobozi bwo kwica perezida wa Amerika, none namwice ku butaka bwa Amerika. Nuko hari ibintu buri hari nk'imitwe y'inyeshyamba igwa mu mitego nk'iyo. Nk'igihugu kikagushinja ngo baduteye ufise kutateye, kugira ngo wemeze kukaze unafite imbaraga uti nibyo. Kuko nibinagaragara ko byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kubitangaza zibyegeka kuri Iran, zo zari zigambiriye. Iran niyo yagira iyo migambi yayigira, ariko ntabwo Iran ifite ubushobozi bwo kwicira perezida wa Amerika ku butaka bwa Amerika. Biriya ni mu magambo yanjye, mu mboni zanjye, nagakino ka Secret Service yahariye.